Kihana kimakoni kigomeire ikare itura ria Kigondu mwena wa Kieni Irathiro kaunti-ini ya Nyeri thutha wa andu ana gukua na igana rimwe gutigwo mari hatikaini thutha wao kuria irio iria kwirwo irari na thumu thiini wa igongona ria Ruracio. Akiaria ari thibitari-ini wa Karimeno mwena wa Nyeri, David Mwangi ugite muthenya wa kana wari muthenya wa gikeno kurio kuona niguo metereire athoni yao na niguo mambiririe mihango ya kwaririria mitaratara ya uiki matakumenya kuri ugwati wa makuuria maitho. Tutiramenya kana ni irio kana niki aria twacokire kuigua andu angi ni marwara Nairobi na gwakuo riu andu makiambiria gwiciria kariki. Incidence ya mbere yonekire Saturday ria kwagire na mutumia wa itura ambire complain uhoro wa nda na thutha ucio ni kugite na andu angi maigana na makoretwo mathukiirwo ni nda. Nie mwenye ndariho na ni ndarire na nie no ndagire na symptoms icio muthenya wa Saturday hwaini ria ndambirie kudairia. Aikari itura riri maugite marekwira arugira maumite mwena wa Gikomba guku mucii wa Nairobi nio magire ubashiriri urugini wao. Watu wakaanza kusema wanakurwa na tumbo, wanaumwa na tumbo. Sasa mpaka wa leo mimi nikiwa kwangu asubuhi nikasikia duru kwa hiyo neiba yangu, nikakuja kuangalia nikapata ni mzee mwenye boma amefariki kutokana na kuhara. Mwenaini wake Samuel Kariuki na ureni wa afitha wa ugima wa mwiri mwena wa Kieni Irathiro nikirete mukonde ikwe ciana kuria urite ikaria ria mathiete igongona-ini riri metikire gucaria motungata ma urigitani. We've taken samples so that they are done what we call culture, just to ensure that we can be able to see whether the bacteria is going to grow. Githui na uria urathite kuracia akomete thibitari-ini wa Kenyatta kuria arathie na mbere na kwamukira urigitani. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.